Ni mbula ka matawina talamena nonda. Wambimbi vikim ni na tigo sarmai. Ena vi korkor en lo manitin ka wana sana nonda bunua. Kagunin do bang muria. Katali tangan na sarap nonda programo baru tagi ba madongo nonda lavo ena FBC TV. Au nui tangan ni matata tiga ni nai tuku ni veulu tangan duin deso. Kamai tabuso tiga ni enan delin tebeli ni vengarabi binakongo. Ena madasoti enda mai vewasi takatokina na bimbi kena yanga ni nonda kilas saraba binaka. Na nonda itabi kena dondonu bagan do boli. E bunga ngona enda ndo lei doko wali tu ena so nei bandi ni beboli so ena buku saranga ni kena sanga ni matata binaka tu na nonda itabi kena nonda dondonu. E bidanga na tikina lele ka utumi kamai ka unanuma meno bagana numi kenta talkina ena kabi binanga ni kona. Kena matai sa kambimbi mondo solia bagan dondonu na bei tugu kesar kandongan rebi ena ngona ni beboli. Kena kerua ndo taro ke baka senga ni matata biko e sona itubu ka koto ena loma ni ndo na itubu ni beboli se beka bagai labo so. Kena katolu se ngata saramo kila baga binaka na bei tampanan duindi so ni bebuki. Karau ni kokote kina no mukundu. O bambota sabe matata bina bikenda e vida na tikina mbimbio ya. Ia na madongo santa na toro tele ni kina endo tele na nonda ulu tanga bo ni beose. Kana kobuta toka e tolu ne wasi lele ni bebuke karto baro taka toka bikenda pangile ni maro nonda bunua. Embale tikim ni saranga na bang bisnis. Sendo baka toka ika kiletu na micro small and medium enterprise. Nabi tubu ni bibi kengko sadi tau mai ena loma ni vida na mbaki sa sibi. Ia elore toka ni bunga sara vikenda enda se senga sar tunga ni mbokila kanta se ledi ka sar to kina baliu. Ono no mungana kina nyanga me ulebeta tege mai na ulu tangango menda mai biwe si kina ni kuwa meroni matata bina kina vikenda kile sar na kene tugu mataile lai kile sar. Bambimbi vikim ni saranga na didi bagi bisnis tiko. Kabaka kina ena buku ni ngona ndendre enda sala ko duru mati kongo. Kabuti ko mai ena matinde wana COVID-19 katarati kuna nonto purpura. Asyang talangani buat ko ikina nonto puno loma ni binang kongo biti. Ya ono no memene abu tegi tegi nonto vital no ena vita na taro o bakaru tegi kongo. Reda manda ke bakaru ni soma bakatagi ko na vitar kongo. Na keni matai na bibu ke dabu so te bakaru taki ena disaster rehabilitation containment facility. Keni karua Wamadal tamanda na tambani ni bibuke kabaka tukaito kana import substitution facility. Kena katulu na tapa saramanda na SME guarantee scheme. Era bakater ngi bidan len bunwa ena bugni bitarongo. Darongo da kasara wamandani na non raison tar. Sembra sospani no. Si seun din torra nada bana bibuke da bala kumena ngani. Sembesa kani orang taran tu nak ni pakamatala pa. Sianga, siapa sembra entar rantana di Pamadara. Sianga simber ni sini. Ni kilana kena ala. Bisa masatar no beliau na pamatal tanga ko tume ko ro gero ngot tanga ko sinsa untuk lawan. Sianga sini entar. Ni kilana kena bal kena dak. Yang darong ada ni indu na non raison itar kasara talangani ta torra mekina na iba katangin ngende ni non rakil ka membelatan ulu tangan non vital no ena ka bibinani kwa. Ia mena soma binanga na bitarongo da kalunga teni mai non buleng tiu ni kwa. Indo ne beles-lesi mai nang panggile bu ni maro non bunua. Kartung karaba sartunga na tambana ni bebe kengo. Labini akoka ni sambul binakala. Bulu binaka te ya tomando bia babini binaka na bukni research totoka. Ena nonda program ngono nonda ilabo. Au bia tor talangani tikin ngonongo mo bambula ba sa talitan mo bambula talangani biki amuni na sar tiku mai. Ena sana tingka bani nonda bono biti. Ena ka binaka ni kuwa. Binakala ni baga madal taka sarmanda. Na tulu na wasi lebu ni tubu ni bebe kengo. Kabaka me baga rota kita baga tambah gindua. Wera na baga bisnis se baga tokai toka na micro, medium, small enterprise. Binaka te na bebu ke bakai labongo e tolu chur kene wase. Na imatai sa ikoya na import substitution and export finance facility sa na ICF me kene baila kaleka. Ka bakatalaki na kene karua sa ikoya na disaster rehabilitation and containment facilities na DCRF. Ngoi rona bebu ke baila ba ngaraba sarchunga na nontambangi ni yau
maroi viti na Reserve Bank sa sulia tiko ng bank vai eu taka tiko ng bank na non bank tulnan raw na milioni kina ISF ka kina indonan raw na milioni kina DCRF baru rungi tali tiko ngai na buku ni bebu ke bakai labongo se ko ya ni sulia tali tiko ng bank 5% na vei ambaki na 5 na ambaki soli tiko me bakai ngataki kina na bebu ke ongo na katulungan ni bebu ke se ko ya no sarangan yang banguli mai bona matentu na non matentu na MSME Credit Guarantee Scheme se na beba andi taki ni bebu ke bakai lawo era soli tu na non tambange enangonongo suletu kuna matentu diona milioni na kena me vai eu taki kina na kena be bandi taki se me guarantee taki na be labondina umbeka mai ber na business lalai kora bena kata cikuna sal ni be ke bakai labo iyo sai ko ambeka Bina bali bu la yo nimber ni tagi rongot juga ni nei toma ni bang madala o kremena do mantangan no tadi ngulele ka dagi be toma ni tal tigan Nisa ambula binatala mai dakinta bakatal tigo na nonda bulangi kana mai toma na tigo na nona bebar ramtaki nando na itu ni bebuke wekim ni sarngana do baganduri bisnis yan nonda bunua kampita batigo na bangele buni marreu nonda bunua lau bambot ni ndo na wasile bunle ni bunua kara sar tigo mai na kai binani kwa re sesang sartu bagani matata bina bira na itu ni bebuke ngo bambibi wera na baganduri bisnis cigo na ngau na sarangango me toman sarna non daru vital lo ni saba madal tak cima ina tul ni wasa au kera muni na ba madal tak sarmanda se matanggalin bisnis bada sarmanda era bagai bota ena tambana ni bebu kengo bina kate na bebu kengo na ISF baka tamba kindo saranga ver na bisnis koran do volta ki ya bunotani ana exporters wile tali chunga ke er nando tete na susman manu merabang bisnis tak tu. Kabaka talanga kina, ko rabang bisnis yang garabo tu akan na tambahan ni renewable energy se na energy efficiency companies ko rando wadon basolo tu na be korkor. Rewili tali chungo nga na be bukengo. Kabaka talanga kina o ira na ba bisnis to lili na ngoni sala ni be toseaki se public transportation ena nonda bonua. Bakar ba taxi sera ba bisnis mbak nambasi se na keria. O ira batanga na bisnis ngo ara wili chiko na bebu kini ISF na kene karua wa matala tiki na se ko na DCRF na bebu kengo $1 basar tunga be ira ke na bisnisi ara valengai ena buku ni mate rabu chingo na ko matende na COVID-19 ka bakata langa kina era na bisnisi ko me valengai talanga na buku ni dangi lamba o Herald na ikatolu ni bebu kengo ngoli chume wana matentu kona na kena beba andi takini labundi nawe na guarantee gona nona bebu kitalanga na matentu ver na business lalai ko era saratora sarada bangata kana bebu ke iange yado na ngona sa sindoni somale sutale na non rendina wa kai labo na matentu sanange bukeira na tikinongo erna barurungi tali tikungai na guarantee go me na solichkubera na tumbu me 0.2% erna geroni ra barurungi tiko na guarantee kabango Wina ka la mai vera na ko itu butu ni saba matala ta chungur bebe na ngoni sala merna muria o kera moni na ba matata mandanga na be ngoni sala so era la kan bantu dun wikim ni sera na ngole nga vera tambana ni bengara boila bo so mero ni matata bina ko vera na sar ti mai ena ka bina ni ko kera moni na ba matata man na kete na bebu ke usaba matala chingo sa chiku saranga verto na bangi sa kirenga be kemni na bam bisnisi se be kemni senge be tau ya no muni bisnisi muni ngola nga kina no muni do imbange ningele taro basala kina au bambu total nga be kenda na bam bisnis tungo ke sa turindi na wot kenda sa matata total banga be kenda na be tubu ni bam bimbi na kena na no muna le kere labo bebu ke na bangi
sa kireti ngona kina ve kenda na ve ke muni ngai ngole ngavir na bangi le taro ve buke ke bakar to sa tu waro na bangi mer to selebi kono loan sa bandonui ne labundi na ungo orto ngana bangi sana ge vitar tar mai vikito ina reserve bank me sana ge me bandonui ta kitali vikito ne labu ker ngo sana ge sole na bangi orto sana ge sole le seni na labu ve buke ngo kina business e ker mai na katalenga kina te ni na vebu kengo na soli chunga kina tumbo 5% dona embaki kera koya ko bina ketiki na gai soli tal chunga 5 embaki ke bakanga sa somo le so chunga na business ya na nona labundi now tu roni le tal mai ka mai kereta le na vebu kengo bina ka la wampo tini sama tatu wiki muli na sar-sara tiku mai siang ani ni nangol mai bang dundun berto nambagile buni maru ni nonto ni nangol nga ina tampa nga boy labo ni le ker kina era nangai siang nga mai berto nambagile bu nangone sabang dunu kina nanon ra ker ya la bibi indona wasni labo chiko se indona itu se yala ni labo karo ni kere indona bisnisi ena bu ni tu ka baro ta chingo nambagile buni ma yau ni maru nonto bu na katena etiko na yala kona kena matai na ISF na yala soli chike na ndona milioni ndona business na kerkere wakatalanga kina na DRCF soli tiko 5 rau na undol na dola na vibu na yala tiko kina ia ke wakate ndakela na nondan rakini business ke wakai ngandrevi ndona yala ndona umalabule sibita na yala lango roni baka umena bange ke toro ni mendikeva karon tu talitunga na be bando nui ke baka idingo mina kerenga na ena bata usaranga na kena tubo na ke mena ker wike we sa tok na business ya sa roni sa sibe tok na yala ena bukni non roni bari ta kamai di rangan reben dina nei labo sa lakon dina nei labo sa tiki dina nei labo ya ena bukni di baki to mani tingani business bina ka la be bina be kamera baru ta kain na ndoni business ena bukni non ra ker ni bang matatang mandabira mero ni matatara tokobira ena sana maina nom do sana kabakakina na sana ni betambane ni bebu ke baila buso karena le ker mikin ni ron bang matatang madame matato ko ena kemi yo bina kate bekenda na wan business bakanda sa cloud tumbe kana na tubu maina non dandu imbange e bekenda senge tau e bo se so se loma tar tiko santende mbeka na ngona rengele i taru bebu kitalekina bakai labu kina bange sa ando makamba nga me dange ngole chiko ni mesa chiko weekend sona bakai bola me tiko weekend mai bakana na nomu kopi ni laiseni ni bam business ngondo kireme balebu tiko talenga na nomu tubu bakai labo na biamba kisao tini nomu business me be bando ni teki mai berton ver na nomu account ne ka bakata laki na mendo talenga na mitiko talenga na nomu kopi ni nomu na nomu do so mini vada mai na FRCS kabakata laki na nomu cash flow forecast ni sana teu na nomu business na vada na nomu na toso ni nomu business na ve ambaki mai muri sai komba ngo evamba kana ya bulele ngo mona tiko veke muni na via taro ve ibuke o bambo tenir talanga nambange me bakani kila tal chumba nga sa chuk talanga na nonra ndo tukuna tuna checklist kire muni kila talanga ya muni ngai mbiu tabata ni ngai ngole veira balet te na be bando ni takini bebu kengo e non to saranga nambange na ngona ngar to sana bando ni kina ne law ker ngo orto sana nge be bol mai viketo kito sana nge kirana be bando ni lo mani bange me tikidi ani na sende la wa wili ka tokan dia mai biso tagi bakali la indoni tu ni bebu ke ko ka baka sa ko butira chuka na marama o kira muni na ba matatang manda wate ke na ila bo sa biso tagi tal chunga o kila na sana be kani guarantee skip ni ba matatang manda berle ni bunwa ena ka binani ko yo bina kate na me ka no ba matal to en ngone ka tolu ni bebu ke ko ba matal chikina se ko na Fiji government MSME guarantee scheme tiko na yala la talanga ike ni vebu kini matentu ke baka business ke baka sa manisini somara lesu na business na nona labundi now na matentu ero ni soma lesu ono sanga bulu na pasende ni labundi now sa votu se ono sanga bulu na pasende se ono sanga bulu na undol na dola yo
veira na marama, veikenta na marama era van business tu. Ke vakasama ni avava mai na ngona ya, na matentu na somalesu vitu sanga vulkalima na pasende, se vitu sanga vulkalima na undolu na ndola. Na ilabun di na usini somirawa. Vili bata tiko ya vert kir na marama, ko talanga era van business era tekau, se rando ngoli-ngoli Era vili bata tiko ena veivu ke ngoma vana matentu. Vinaka lau kira muni na bang matataga mantanga na itubu-tubu ngona MSME guarantee scheme na kena le kau mai vira na tambana baila o ira mera tukuna ni vira ni rabina kata na bibu ke na tamba ni bibu ke ngo se bebe na kena ngon sa sabina kate me baka usaba madalo tiki na warungi chiko ina guarantee ngo na tumbu me na soli vira na business la ngo kona 0.5% ke vakasa na kena vadurumi mai na business la lengo me botana vivo ke ni guarantee scheme go na vakata usar tinga na bange na non rasana ngole mai sar na mai taro va bibir na micro SME ko era tikuna vivo ke go ni sa mai taro sa bando ne na bange ke vakana tumbo e soliveira avova sarangana 0.5 na pasende na bange sana ngai roni eba tuve na bange na bibandonui menange solia mai na dani non rakamba ni vekito meroni mai register meroni mai tonga ichigo ni sa ni non ra kevaka ena mani sang ni somile sunandinau na matento sana tu baro kina baro tu me bina valibu la wamboten sa mata te tu vikim ni na sar tu mai ena ka bini ko ya metinya mandangana non durbital no do mandangana nom ni basala lek vera sar tu mai ena ka bibina ni ko sa me vakanga ni ndala ko do rumeti ko endo na ngona ndrakindrakita au vakambote ni ngona bina katalangango mendaro ni wangratal kina sona iburu ni vakailavo ko kando verango na kena maroni mai tau ya bitak talemanda se tomani tale sona business lalai mendaro ni vakanga takakina na lebu ni vevu ke sa tungo vekenda ka wili batakina na tolu na vevu ke usange va madalo tikina ia ke baka chikunga na loma tartaro vekenda na nonda sar chumena kabinani ko ka kira sarangamu ninge vi tartarangame veketo na tambarua na reserve bank ke to sana tu barau tu me ke to dingo mona nomini vatataro ke roni vi tartar mai na taliboni se ne roni email ngame veketo na reserve bank bina wale usara la bina wale buna nomni mai tigurana kabiniko ena sani be barram taki verna leoni bunwa bina wale usara kira menando talo mandana non ta dingu legaleka berni ndage vito mani talitigan ni mbula ka mata binatal mai nando bata tigo mai ena kabi binani ko ena kena sarabi na nonda programo baru tagi nonda labo ena FBC TV au bambota ni matali tigani na betu tuku kanda mai tabu so toka ena kabi binani ko anu no mami uto mananga ne baka madala ena vida walenga na tikina lele kongo ka bewa kanitonga kena nonda ulu tanga baru taki na keni matai sayang amuni na kila to manda ni wale ni bebu kongo esanga ni bakaru taka saranga bakandundonu na bangile buni maron nonda buno ve kemuni na leoni buno akene balbal ne kena taka era nangai ngaraba ngamai ena bukumuni na ve tamba nan duindio soni bebuke kakuni lai kere makina ongo e kubutir to toka na ono nambange kachungo nonda buno na bangile bebu ator taki kena ve tamba na tali bebuke so karabaru ringkoto ena bakatilwa ni bangile buno nonda buno ia ke manisanga ni matata bina ka veke muni ndo na keni tukutuku ortu sando tu baru tu ne veles ni bangele buni maru nda bunwa mera baka sala ta kemni keni karua ena nomni na bia baka yang tanga na bibu ke baru ta kyongo sakambimbi muni na bagaritak ka baka matata ta sar baka binaka bertu na tamba na bagilau ko na tamba na bagilau ko ni liker mekina na bibu ke ni kuni ngandre pa muni baka ngataka na bibu ke kaparu ta kitoka enam panggile buni maru nonda bunwa enu bugi nomni kerker baleta ke sengoya rau ni rambi tanga na nomni bola kerkere ena loma ni non randu tubu nga
ni wibuke bagai labo so. Na kini katolu na tumbu lava ki mona soma ke baka ko bagai ngata na itubu ni wibuke ngo e toka nga ena 5%. Kasolitiko e 5 na embaki mona soma tiko kina na no mundinau. Sa kini balimbalea ni toka sarera na beka mona soma ni go bentu te tekawata kena tumbu karando lava katoka. Na be tambana ndindu ni be vengara bagai labo tale so karando sulia talenga na bebuke. Na kini kawa sa kambimbi mena matata vekim ni na nduindu ni beka endui kobuti ena tolu na itubu lilebu ni bebuke kan sabi tal no mekin. Na kena kawa katoka na disaster rehabilitation and containment facility endola raram basar tunga vekim ni ke sara na be matanggali bisnis itabanga kangandre batoka na bebuke. Bang bimbi wera karmai bagalangai toka ena bugu ni matilebu na COVID-19. Na kini kelima na itubu-tuba kabakatoka itoka na import substitution and export facility kame kubuti rotoka na be bisnisi lelebu sartoka. Katoka talangai take na nonra rauka. Ia etale ni ndareda ni toto batanga na kenro tumbu labaki kenangona solitiko mengarabikina na susomi. Na kini kaono na kena kabakatoka itoka na MSME guarantee scheme. Goindo ni tubu-tubu ka tuba karautu me dhurma ikema ni sianga ni somirawa na numundinau. Ia etiko nga na was nilabo karawa ni na soma mebaka enda sarungoda tau mai buana nonda bulangi. May nabida na tikina lele ko ya salapata kena itukutuku sama i dhaura kau tina nonda bulangi. Bambotin sandondon mesana matata bina sariki na weekenda na itukutuku ni bebu kiongo. Nanonda bakasale leleka ni toa bitagin bisnisi en hamadongo. Sayanga mona puli da tomanda nambula ni mamaroi. Na kena tau ya butagi sana kena ya butagi da kendo na bisnisi ena ngandrebi kina matai nailabo bata kena yau. Sarau ni tuba matata endo na tuba ni non bisnisi. Sana non business plan beka. Ya ke sianga ni tigo nailabo ena bebe ndendre sarta na nomu sanga mitegi butaki na non bisnisi. Sa kambimbi kina menda sa baka buli di kenda tomanda ena mbula ni mamaroi kebaka enda salalao tigani menta baganduri bisnisi. Ni sarawi ko membula taka nambula ni mamaroi ena bagara rotaka na kena ngarabi na nomu vita tanda ni baganduri bisnisi kana bebu ke bakakina ena ngona ni nomu didi bagi bisnisi. Saya ko ngori nomu ni baga salalelaka ni baganduri bisnisi ena madongo. Na kini kuri nenge nama mai ena madawa maibo. Nanonta baga salalelaka ni maroi labo ena madongo. Te ana kakana kandondo bakang take bisinga ena ya sanga ni nomu bale. Se baka to kai tombe ba perta ni ana backyard gardening. Indo ne was lebu ni non de labo e baka mendo bakang don ritonga ena beka kanda kanya toka ena bisinga. Indo sarna ngoni sala raron ni non da maru labo. Se silini sai ko menda sa te amandanga ana kakana kanda do bakang taka baka wasuma ena bisinga. Me baka ambega na tabioka kena kana kakana ndron roiso. May nanonda le buleti ko may ena makete. Nanonda te nga na kenda sarau ni dabang bulame kina endo sarana was lebu ni labo binaka. Se kongori nomuni baka salalelaka ni marui labo ena madongo. Ni kito mani umay na madamingo ena keni kuri. Sama tumbo kenda kostali ngona kau bambota ni goni talita ka na bitukutu kita sar. Sama wasieti gani enandel ni tebeli ni bengarabi binakongo. Satu nanu banu ni goni nangebi wasieta gani. Beka ke desar goni sama buli daraw ena program ni ko vernom ni len bubale kabaka kina vernom ni tokan ya kiti umbaga sona nom ni bata tar ena buni nonda program mo barotak ninge isa mangamai ena nito bola mata ena Facebook non de labo FBC TV serau ni goni bola mai ena non de labo fbc.com.fj ninge to manyo telmai ena mada mengo ena kur nonda program mo barotak non de labo me do non katara temo toman